मडगावची नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसायान निमणेकडेन आपलो राजीनामो जाहीर केलो। मडगाव पालिकेतली गुवाव फॉरवर्डाची 2 वर्सांची मक्तेदारी काबार करपाच्या उद्देशान काँग्रेस आणि भाजपाचे नगरसेवक एकठांय येयल्या उपरांत तिणे हो निर्णय घेतलो। दोतोर जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्यावेल्यान ती कशीच फाटी सरची ना अशी बबिता तशेंच विजयाचे म्हणणे। पूण विरोधक म्हणटा पुतळ्याक त्यांचो कसलोच विरोध ना, आसा तो फक्त त्याच्या प्रक्रियेक। काँग्रेस आणि भाजपाच्या नगरसेवकांनी बबिताक 48 वरांचो अल्टिमेटम दिल्या उपरांत हे राजकीय नाट्य चालूच उरले। जॅक सिक्वेराचो पुतळो आणि रस्त्याक मनोहर पर्रीकराचे नाव दिवपा खातीर सत्तेत येतकच योग्य प्रक्रियेचो अवलंब करतले अशे दोनूय पक्षांचे नगरसेवक म्हणतात। 48 वर्किंग वर्सां भितर तिने परती मिटींग आपोवन सगळें करचें, अदरवायज जेन्ना जायना शी शूड रिजायन, आनी ती जर रिजायन जायना वी विल पुट अप नो कॉन्फिडन्स मोशन। डॉक्टर जॅक सिक्वेर, the father of Opinion Poll, was not a small man. She should bring up a proper agenda. He's a big man. बारीक मनीस असेल तो प्रॉपर अजेंडाचे घालून तेंच्या मिटिंगाक घालून तेणी सारको प्रोसिजर फॉलो करपा जाय। देर इज सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स की पब्लीक प्लेसीचेर गव्हर्मेंट प्लेसीचेर तुज्यान खंयच स्टॅच्यू तसो विदाउट अप्रुवल तुज्यान घेवपाक जायना। येस, वी विल फॉर्म अ कमिटी, वी विल फॉर्म अ प्रॉपर कमिटी with my MLAs, with all 3 MLAs of Margao, MLAs and including councillors, and we will form a one good committee. We will put a prominent citizens also from Margao in the committee. We will study the matter. सदाच विरोधात आसपी दोन राष्ट्रीय पक्ष हातात हात घालून कशे कितें विरोध करू शकतात अशे बबिता विचारता। After discussing it with the party president, we have decided, or I have decided, that we will not compromise with our values or our principles that we stand for. Come what may, on the designated date, we shall have the statue of Jake Siqueira there, and I'm sure all the councillors will support this move, and all the people of Fatorda will support this move. And here again I ask the Congress councillors that what is their business if we try to put a statue in Fatorda? What business do they have? दिसता आता ताजे फाटल्यान आनीकय व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा, बिकॉज हियर I feel the two national parties, political parties who are supposed to be in opposition it's sort of an eyewashed म्हणजे लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक चल्लां अशें दिसता म्हाका, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर जॉयनिंग हँड्स। एखाद्या विशयाचेर दोनूय राजकीय पक्षांचे नगरसेवक एकठांय येवन विरोध करतात जाल्यार तातूंत कांयच चुकीचें नाशिल्ल्याचे GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी थळावो आमदार दिगंबर कामत म्हणटा। अशें कितल्याशाच फावटी जाल्ल्याचोय दाखलो ते दितात। You mean to say there is hatred or there is a enmity among the councillors in municipal council? I was a part of the council for 5 years. I was representing council, Congress party that time. We have come many times in the interest of the city together and voted against or for. What is there? It doesn't take political ideology. They have raised a valid question that this procedure adopted is wrong. Tomorrow somebody council will take some wrong decision. And those who are free to oppose, they are opposed. Just because BJP is opposing, we should not say that BJP is opposing. That is why we are not taking stand. Our councillors have taken a right stand. I have gone through the entire minutes. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख।